Yes, okay, reka nongere mbasuhuze, reka nongere mbahereze ikaze mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, mwebwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse namwe mudukurikiye muri mu kubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbahereje ikaze ndetse mbabwira nti nubundi amakuru yacu arakibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kwesurana bikomeye cyane n'igisirikare cy'abarwana ku ruhande rwa FARDC. Mwokagira imana mwe, ingabo z'abarundi ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gushaka gukora amateka, ariko kandi ahantu hitwa mu Minembwe itsinda rya Twirwaneho ubu ngubu tuvugana leta ya Kinshasa yamaze kuba yakwanzura itsembwa ry'iri tsinda ryitwa Twirwaneho ahangaha mu misozi ya Minembwe. Izi nkuru zombi ndaje nzibabwire ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza ahantu hitwa Bukavu. Mwokagira imana mwe, Bukavu urugamba rukomeje guhinda abarwanyi ba FARDC, ingabo z'abarundi ndetse yewe no mu wazalendo. Abangaba bakomeje kugenda bavuga ko nta gahunda bafite yo gutakaza akanya na gatoya ahangaha i Bukavu mu gihe batarigarurira iyi Bukavu. Ariko kandi turerekeza ahantu hitwa Uvira. Ese Uvira wamenye ko rwose imirambo ikomeje kugenda yanama ku buryo bukomeye cyane? Iyi nkuru nayo reka nze nyikuvire imuzi n'umuzingo, reka aya makuru yose nyababwire ku buryo burambuye, ariko mbanze mbasabe kurayikinga, mugakomantinga, mukanakora subscribe kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Naho je mukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Reka duhere amakuru yacu kuri iyi nkuru ikomeye cyane, kuri iyi nkuru ya Kasamutwe ivuga ko leta ya Kinshasa yamaze kwanzura ikurwaho ry'iri tsinda rya Twirwaneho. Umuyobozi mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wewe ubwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabwiye itsinda rya Twirwaneho kurambika intwaro hasi, bitaba bityo leta ya Kinshasa igakora ibikorwa bituma aba barwanyi batwirwaneho barambika intwaro hasi. Birumvikana neza cyane mu minsi igiye ishira twagiye tubona iri tsinda rya Twirwaneho rirasa cyane ku gisirikare cya FARDC, ndetse yewe bakanavuga ko bigaruriye ibice. Ariko nanone ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo bundi hashize twagiye tubona za Sukoyi zihaguruka zijya mu Minembwe, ndetse yewe zikanarasa zitarobanuye, zikarasa iri tsinda rya Twirwaneho ku buryo bukomeye cyane. Iri tsinda rya Twirwaneho rero ubu ngubu riratangaza ko igisirikare cya leta ya Kinshasa gikomeje gukora ibishoboka byose ngo gikomeje kugenda cyica abaturage ndetse kinabicana n'iri tsinda rya Twirwaneho. Ariko kandi ku rundi ruhande rwa leta ya Kinshasa ni mu gihe yoyo ubwayo ikomeje kugenda itangaza ko icyo ishyize imbere ari ukurimbura iri tsinda rya Twirwaneho ryigize akaraha kajyahe, mu gihe itsinda rya Twirwaneho ryo ritangaza ko riri guharanira uburenganzira bwabo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kure gakeya, abakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo baravuga ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishyize imbere mu kurimbura uwitwa umunyamurenge wese uri ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi ngibi igisirikare cya leta ya Kinshasa cyongeye kubyamaganira kure, kivuga ko ibi ngibi bitandukanye n'ibyo gishaka gukorera iri tsinda rya Twirwaneho, ngo kubera ko rimaze iminsi ryarigometse kuri leta ya Kinshasa. Aya makuru reka tuyaveho, ahubwo twigire ku makuru y'ahangaha i Bukavu. Umuwazalendo, ingabo z'abarundi mana ishobora byose ahangaha i Bukavu zakamejeje, ziravuga ko zigomba kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha i Bukavu. Ariko kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziravuga ko nta gahunda zifite yo kuba azarekura Bukavu, ariko bidakuyeho ko abarwanyi b'abawazalendo, ingabo z'abarundi, FARDC bakamejeje ibitwaro karahabutaka ndetse yewe n'imbunda ziremereye zikomeje kugenda zigezwa ahangaha i Bukavu ngo begezeyo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Uwitwa Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa baherereye ahangaha i Bukavu mu minsi ishize, ubwo igisirikare cy'abawazalendo FARDC ndetse n'abarundi bageraga ahangaha i Bukavu, kandi bakavuga ko iyi Bukavu batari buyisige mu maboko ya M23
M23 abangaba bari bahunze none bongeye kugaruka bavuga ko noneho bagarukanye ingamba nshya kandi zikomeye cyane zo kuba bakongera kwirukana aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ese biracuriki? Reka turebe noneho rero. Mwokagira imana mwe, ese mwamenye ko Uvira amaraso akomeje kugenda ameneka ari menshi? Uvira ibintu bikomeje kugenda bidogera umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zanze kuva mu marembo ya Uvira, ariko kandi abarwanyi benshi cyane benshi ariko harimo ingabo z'abarundi, abawazalendo, FRDC ndetse yewe na FDLR, ntuze gusiga n'ingabo zaturutse muri South Africa iwabo wa Cyril Ramaphosa. Aba bose birundarunze ahangaha muri Uvira bavuga ko ntaho M23 izongera kubafatana, dore ko ubu ngubu rwose bayifungiye amazi n'umuriro, nta kintu na kimwe M23 iri kubasha kugenda ikora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usibye kugenda irinda ibice yagiye yambura iki gisirikare cya FARDC mu gihe imirwano yari ikaze cyane. Nitwa Mr Kenzo, nsoreje aha makuru nari naguteguriye muri iki gitondo. Gusa ukomeze kugenda urayikinga nyamuneka ukomeze kugenda ukora subscribe, ibirenze ibyo ngibyo usharinge kugira ngo amakuru yacu abashe kugenda agera kure, ndetse nawe wabashije kugenda ubigiramo uruhari. Ndagushimiye.